Ka Sorkar Meghalaya gal rai ban Thung da ka Judicial Inquiry Commission ban ti Bniah ya ka Jingjia menskat Thangsko is janji his. Ya kini lapan benam tang ba ka jelau kondat ke sangma hak rensan sosial media jong u mentaka sengi ka kenai tarik u rempang ajal punriu. U kondat loong ba ka jing Thung ya ka Inquiry Commission kan longkat kumi kendon ka Inquiry Commission a. Lak ben kedau ba kumba ap kenai ngut ki breu la yap na ka jing betai ka krem ti deu yang be an ha menskat Thangsko ka is janji his braji hak santarik rempang ajal punriu. Halo kini ke Jingjia ki polit ke akem angut ki tripal doyong bat kira kurup yau doyong ubah kalum tup hakumba afoi tuli ki jaka hak te ketan is jadi his ubah kot syaka lai haja lai spa san penreu metrik ton ki bor Sorkar kira kurup ro ya ki tia kita ki ba pedut kam banti doyong ha kajuk kepo deputy commissioner ka is jadi his Manish Kumar Pulau penjari dari kendon cispa andeu pulai ka BNSS dar bamana ban yalum breu sekte ka Thangsko pelat ya ka sangut la aibor ha hakim magister baki pelit ban kem ya ki breu bedon keti hakan ka kam bean ban kurup ya ki tiar kita ba penon kam ban ti deu yang bean bat ki bayar persya ya kene hukum kin syatan haka an